دم باش سیماف خالد محمد برنامه زمان و رامان ده لگلویه هاتیه ناس کرن که هر خلقه که برنامه زمان و رامان ام پیشوازیه که لمیوانه کی گران بهات کن که وی برنامه همه به بجداربونا خواه گشو خوشتر دکه میوانه بیاوی جاریجی ماموسته و هنرمند برفین اکتایه. برفین اکتای بناوی فرمی صبریا برفین اکتای سال 1992 لنسبینه هاتیه جیانی جبر کوباوی وی لطنبوره دخستو دسترا دزاروکیا خوده دلدا موزیکه و شپین سالی و دست به طنبوره کر دشش سالی خوده جارا یکم بباوی خوره درکت سردکه سالین 2008 لناوندا چاند و هنره یا میتانه لنسبینه دناو کورویا جنانده جه گرد 2012 بسترانا جاندا دناو میدیایا جواکی ده هاتا ناس کرن 2012 باوی وی چو سردلووانیا خوده جبر باندورا ویه که خوب گشتی دا ناو باسکه موزیکه 2012 جبو پرورده یا موزیک جنسیبینه در باسی آمده بو لأکادمیا چاند و هنره یا جگرخوین دست به پرورده یا و خباتا موزیک کرد 2014 سترانا خویا یکم بناوی مستان کجباوی خورا نویساند بو پاروه کرد ده همان ساله ده تبلی ارکسترا حسکیفی بو دناو ارکستره ده حتی 2015 خباتا خواه کریه ده پروژه یا کیبانو آنگو کبانی ده وکه کوریست جه گرد دنافبرا سالین 2015 2017 ده لستودیو هنرمند ده فێری کار و خەباتێن تکنیکی بوو و دەست بە خەباتێن تکنیکی کرد 2017 ji بۆ پەروەردەیە خۆ بەردەوام بکە دەرباسی ستەمبۆلێ بوو لە زانینگەها ستەمبۆلێ یا تکنیکێ بەشێ تکنۆلۆجیا مۆزیکێ پەروەردەهی وەرگرت بناوێ ئارتنێت لە ستەمبۆلێ کارگەهەکە هونەریە لەگەل هەواڵێن خۆ vekir هەرچی قەیسی ji ber ئاستەنگیên کۆرۆنا و تەندروستییا خۆ ناوبەردا کار و خەباتên کارگەهێ و کۆرسên خۆ jî dîsa weka mamۆستەya تەمبورê tênasîn تەماشەوانên هێژە نەهامێ بچن جم هەفکارێ من کەرەمۆ و هونەرمەندا مەیا هێژە برفین ئەکتای فەرموو مرحبا هوالو گرین هجا میوان عزیز هوالو گرین برکران کرد شوپی بریارچی من حمید سرچاو سران راتن و خیراتن برنامه ما و خیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه کدن پشتی هفته کدن یا زمان و رامان ام لپیشبری ونه و ایروجی میوان کامنی گلکی بقدر هيا از گلک جوی جدنگی و جسک نویش خباتی نوی گلکی حزدکم وکی برنامه اندن یعنی برواجی برنامه اندن ایرو میوان من نزمان زانه هنرمندک جوان دنگی که خوش برفین اکتای میوانی منه برفین سرسری من سرچاوی مراتی سرچاو ناف گلاده به گلک سپاس حوال نو سدمان که ایرو برفین میوانی میا ام دخوازن پیوین کردی ین دنهاوا ستران و آوازین کردی ده به برفین را با آخون چقاس خواه پاراستیه چقاس هاتیه روژامه ایرو ده چروشه دایه امیل سروان تشتا به برفینی را باخون دوباره سرسریم سرچاویم راحتی دست بگیده تشتگی جو تماشاوانین ما بخوازی ببیجی کرم که سلا بگی بشینو بسه مالو وافا اجی گلکس لاوی خو جه همو تماشاوانار گهدروانار دشینه مالا تاوابه سرسریم سرچاویم راحتی برفینجان نها جزاروکات یا خوه تو کار موزیکیت کی ماموسته تشی دست بگیدش خواه باویته حضر همه لگوراوی لگوری تا پیوین کردی هری ماوه پیوین کردی ستران دنوا ستران دا چقاس هاتنه پاراستن چقاس گیشتن روشامه رولا ستران اند ویواریده چی؟ بنگه کنه که دالیه امبیجن هم ستران آده هم چیروک آده و هم امبیجن او چانداک و دناو دووکی ده او زده باندور هبو تیسیرا خود دور ده هبو هر چقاس برگون مثلا باجری گو از ل هاتمدنی نسیبین دسینوری قامش لوده بو و تبکنه که ده ناو آخافتنی هرمه ده هندک بجی پیوین عربی هبون لبگوری گلک هرما زمان پاراست دورده از رولا ام بجنوا هنرمنده گو بهتر دعوت عدل لید خستن کمانچه لید خستن و ام بیجن هک وقت ام بیجن وقت دومیان ام بیجن مطرب ام بیجن راست بنا بز نزانم اما بواره لهرم اما مکارم بیجن بچکی بواره جهات پاراستن و پشتی گو از جوید درکت مفرق گو بچکی دی زمان هاتی قریش کرن هات بلکه لسروت ده باندورا دولت اجیزه ده هبو
لێ دوور دە بەرتەکەک لە هەمبەر دەولەتێژی چێ بوو دا لێ سەکنێک سیاسی دەژی ji ber ku bajarê ku ez lê çêbûm nisêbîn bertekek xurt didan nîşandan di nav civaka xwe de jî xwe parast yani heta demek nêz de jî min ti carî di nav nisêbînê de li ser xaftina rojan e min ji xeynî Kurdî eger ne mehelmî an bajarî bin min ji xeynî Kurdî tiştek ne dibîhîst. Zimanê bazarê jî bi Kurdî ye li wir? Belê belê belê. Ticaret hemû danûstendir van em bêjin karim ez karim bêjim 5-6 salê vê dawî de ji ber ev aloziya got nav wek problemên siyasî ku derketin Bakurê Kurdistanê derketin di nav vê aloziyê de têsîra em bêjin leşker û polîsa û dewletê li wê der zêde bû dibe ku hinek malbat êgo zêde êş jî istendin ji wê derê koç kirin û êgo li wê dermaniyan ji neçarî ez dibînim ku hêdî hêdî bi Tirkî daxivin mesela lê ev 4-5 sal tesîra xwe heye yani bê rewşa siyasî berfîncan te behsa mesela mirtivan kir li aliyê me jî wisane û evan cameran tu carî ji bilî Kurdî bi tu zimanê li nava xwe de jî naxivin hunera wan jî mesela li aliyê we gelek ew ê ku kemençe lê dixin Kurdî di nava wan da pir zindî maye û pir geş e Pirî Tirkî jî nizanin Tirkî jî nizanin di stranê wan da çiqas hatina ew kirin yan te çiqas ji wê derê sûd wergirtiye û ziman çiqas hatiye parastin di nava wan da yani dûr de car cara van demê dawî wek henekî carna te got dev davêtin pêvajoyê yan em bêjin wek tiştên teknîkî gonû çêbûne wek em bêjin Facebook tişmişte wisa wek henekî hinek tiş dixistin peyvên Tirkî ketin navê çend pêv ketin nav bes berî wê na min bala xwe didayê hem di aliyê bûêjan ve pêşgotina ve nava stranê de tê got te guhdar dikir bi rastî te ew hestên kevnare te dibîhîst te hîs dikir û pîrka min çawa daxivî min ew tişt dibîst loma ti carî ew xerîbî got di nav peyvekî got mirov nizanî bê zû bi zû di wê herêmê de zû bi zû tiştekî wisa hîs nedikir yani peyvek xerîb hîs nedikir hemî ji herêmê bû yani di nava wan hunermendên herêmî de bêtir hatiye parastin gelo bi gorî min têsîra winekê pir pir zêde ye û piştî em bêjin ev 40 salê dawiyê jî li ser em bêjin seknek siyasî bizanebûn bêhtir balê danwêna paşî zimanek piçekî dî em bêjin akademîk çiqa rast ez nizanim ez zêde ne peyvek rast dûr de tevlî wê nabin bes zimanek hevpar xwastin ava bikin li wê der mesela dibên wilo bes li her yani ez bawerim 10 cüreyên wilo heye yani wisa heye werî heye wiha heye yani cür be cürên her heremekî yek e berî her tim wilo bû anha kêm kêm carna wisa ez dibîhîzim ew jî dibe ku wek têkiliyek ne tenê di nav herêmî de di her aliyê Kurdistanê de ji bo têkiliyek çê bibe tiştê wisa qewimî Kurdî di nav xwe de mezin bû li wê derê yani ez wisa bêjim lê ez bi xwe hem di aliyê çîroka de û hem di aliyê strana de xebatên biçûk ê got di nav herêmê dimeşiyan wek ê daweta wek şîna wek em bêjin kar û barê nav erda paleyî ew nake yan em bêjin dankutanê tişmişte wisa de ew hertim xwe nû kir yani hertim xwe dubare kir bavê te çû daweta yan jî govenda yan jî em bêjin li kîjan dîwanan stran digot binêguhê te de çi maye bavê min ne diçû daweta bavê min bêhtir heval û hogurê xwe dora xwe top dikir komek wî çê dibû yani em bêjin ew kom ne wisa komek hertim mayîn de bû bes gelek hevalê wî hebûn got dihatin ba hevdû bavê min ji şevbêrka pir hez dikir û eglebî jî ew şevbêrk li mala me çê dibûn yani ji ber wê nakê bêhtir bi wî rengî ez şahidî wî û sinetê wî nakê hunera wî nadibûm yani tesîra xebatên bi vî rengî mesela dîwanên bi wî rengî em li bajarê wekî Stenbolê dijîn yan em li diasporayê li Avrupayê dijîn fêdeya bernameyên bi vî rengî 10-15 kes di nava xwe de sohbet da ku mirov nehle peyvên Kurdî bimirin û bi qeyd bike û tiştên wisa wekî wan dîwanê ku zarokatiya te da di rewşa heyî de fêdeya wî çi ye gelo hem de aliyê kare bike
بله دور ده دسه تشته پوزیتیف هنه هم تناف جواک ده تدیسا او جواک بوینه تا آواده که آنها دوی پیواجوه ده هرکس بچکی خود فکره و تنه دبه و به پیشکتنا تکنولوژی جی هرکس هر روزا ده چه جهدو دورتر ده که ویش برکو گهاندن راحتتر دبه بری وقتی گو من آگاهی که جباوی خود دبر یان ج دیا خود دبر پیرکا خود مجبور بودم بمشه چوبانا وقتی گم دچون جی ام زوب ونات گریان جوات کلوه ده چه بو ام دچون ادیج ده هاتن ادیج ده کومک دبو کومک چه بس نه هک وقتی گو ام بخوازن تشتکی بگهین هم ام دبن علو خلاص دبه لما ایدی او شف بهرک او دیوان کم بون یعنی بلکه از دمک درج از نابیم جرجرا ام دیسا به حوالو هوگران ام تنجم هف دیسا به تأثیراتش گلک جرات شد هم د آلیه ام بیجم سوسیال بوینه ده و هم د آلیه پاروکرنه زمان ده بری متنه زمانه هرمی زانی بو لب جواتا به حوالو هوگرا و آنها از یکی جلمرگی جی گهدار کم یکی سوران جی گهدار کم گهت جد به فایده و نکل سر و ناجی چد به و باندورک پرمزنه برفین جان نها بصدان هنرمند کرد اکو به موزیک را علاقه دارن درکتنه مالاوان هزار جاره گله که خودی بکم حوقا سیدجی چه بن گلو دوی واردات چوا دنرخینی بکار آنینا زمان دنا و هنرمند مدرن این نوجنده چقاس راسته نینیا خو چیه ارینیا خو چیه گله هنرمندی کو وقتی گو سترانه کی تومار دکن یکی ام بیجن گالری بیان بستا کسک دن به وقتی گو تومار دکن و دبیجن گلک سری خو پیدایشینن از دور کیت نکه ناف کماسیه از هواکه کی یان معناوی نانه گوهرینم از راست بینم زمان راست تلفظ بکم لسر نکه سری خو گلکی ایگو دیشین جی هنه از براستی کداواجی پیروز دکم بس ایگو هنک تنه جاره کی مثلا گهدار دکه شاش فهم کرم ناکه دوده بوی رنگی جی هنه جاره کی مثلا لسر سترانه کی من انالیزا سترانه کی کربو سترانه بهاشی خوبو جمرگوتن نقامشلو او ستران پر خوشه یعنی پنج بنده به هنه وقتی من او شخور کربو پروژه من انالیزاوی دکر ده هر وارده و ده معنجی دناف ده من انالیزاوی کرد گلک تشته خوش چیروکی خوش ناف ده درخست بود به پرسیناج بس مثلا کومک وقتی وینات دگوت پیوی شاش دگوت معنا خرد دبو از چقا خمگیم بوم يعني دور ده دبي دو چاوی من جهي سر شب روجي صور بياله او دبي صور خياله يا قصدي خيال لور ناي خيال شاشي يعني واتون دادبه يعني بيال تشتك دي خيال تشتك دي جانا تشتي بفي رنگي وقت قد بال نايك شان دنيان او ام بيجن هلبت زرار السرهور نابن بچك زراري ددي يعني اساس نبچك وات تباهي دو گهره يعني ويكي في قالك مثلا هلبت اتفاقيه ايران يا ايديل بري دا دبيشن يعني قالك كز دبيشن ايديل بري او مثلا ديم گلستان دبيشن هناك دبيشن ده گلستان هناك دبيشن ديم گلستان هناك دبيشن ده گلستان ان اوات ديم مثلا فقي شعر ده به ديم گلستان ديم وكي رويه يعني روی تاوکی باخچه گلانه هر یکی پی وکی لگوری خواه کو صح کرنه دوین زرارا ویاج زمان راش هنری را چخصه یه از دوردم مگو یا خمگینی ده من جبرکو از جان از دبم یا وقتی گم متشتک فهم نکر گرک از جوینا فدی از جوی فدی نکم گوز بجمیام افضل فهم نکر او تشتک زیاده دخی سر مروف مروف مزنتر دکی مرو بیرا مرو مزنتر دکی مثلا من پری جارا من وقتی گو استراناز گهدار دکم از تشتکی فهم نکم یان هرمیه یان جبر قیده یان جبر گو کردیام کیمه نورماله جی هم نورمال گلک جارا هم هم شیورن جی یعنی هم دبیجن اول چیه چوانه اره مهم او گوت توی نزیکاتیا شیور بوینه بخوره ببینه یعنی تجه فدینه کی گلک جارا من دیت گو جپرساندنه ته فدی کرن یعنی و گو بای کردی نزانه از نخوازم بپرسم اما چه فهم کر و ناد دستره
ليشاش بيمكن مثلا مثلا مروف هفدو بالشيورة والبدا دو بيتر متوازي بونشي تشد يعني سديست. بيتر أوا وی کسی که دادو وی پیوی حتی وقتی وی پیوی هیم بکه هیجانی بده يعني بخوينا جبو ملت جبو قال قدري وي كسي جوي هنرمند جي بلنترد كنا سديست يعني وي جاخي تدبي براستي كدك دا يعني براستي او جي قاسي او كسي جو وسترانه تشكريه وسترانه باواز كريه وببيف كريه يعني نبقاسي وي بجي بالنيفي هناك قنبه رزقرتنك دوي كسي وكد دا او جي ساعات خوش تشتاق جدا برفنجر نها هنرمندين جوان ين موزيكشان وكم جو جلا كان لي تو يكوسا هنرمندا كوساني بهتر تكلية لناف جلن بهتر رزا کنسران تو چید کی کنسران چید کی برنامه‌یان چید کی جگلک هنرمندان بلکی يعني جسدي نوتو پنجان زیاده تر تو بملت را روبروی هنرمندا كوساد نبا ملت دای تكلية تو جل بتشرنجي ندوي والدا مثلا حس كرني مثلا بوبولاريتي مثلا موزيكي حس كرنا هنري بفيرنجي ونتكليه وتشوانن كسين كو دخازن مثلا عم بيجم بصدمات تكليه جو براسي زاني بم دخوازه بمن رو وقت درباس بك يعني بجبر كرديتي جبر هنرمنديتي جبر ام بيجن ستران چاندا كردي جبر کارو باره گو از دکم جبر ما مستتیم هر چی به یعنی اگر از زنی بم دخوازه وقت بمره در باس بکه از حکم وقت بدقتینم بس جارا وقت گو هناك مثلا ود گو هر سر صحبت محبت تتشتي لسر كارتنا سر كسايتي برسي از السر وناكي اوقاز كوناش مش بالكم روف هنداد بيچاخي ات نكاري بيجي نكاري ببرسف جحر كزير جبركو تفكر ورماني من كسايتي تشتكي دي لكارو خباتي من اجبو چاندي دكم جبو نتوا خدك دكم او غرك اسبار بجيبكم بس هستي خويش شخصي اي كسايتي اي جياني اي مالباتي حوجنا كذا وخاز تبليها بكم يعني ساعات خوش تشتكي جدا كيف من قالك جه سكنه كترته حمو خباتي ترى براستي دوستاني كي ما قالك قديم جي هي تو كسي كي بتركيجي جت تشتاند برسا تو بكردي د برسويني قبل متروبولان جي وسايا قبل كردستان جي وسايا تعرف شخرا كريا وك ارككي تقاري بحسابي بكيجي تماشاون تو چي رستوران تجي يك بتركيجي برسوات ده تو بيجي اس حاتمه لفيدر زينام بخم و بري خو بدم حقي منك بزماني خو باكم المتروبولان جي ان جي دي بيتر سكناته ياكل بر چاوي منه قبل بيشه تقاري يش تماشاوني مرا بيش اب تشتكي جوز زيده للسربا خمتنا تاني از بناكي مافد بينم شخور براستي وك مافد بينم و اركد بينم يعني ام مجبور بزماني خو باخونجي جبركو از بفي مزنبوم از بفي ولديم و خوني من بفي زمانية هستي من بفي زمانية قريه من بفي زمانية اف برتكك جهندرينه از ندجي تزماني ما از برينها من كارو خباتي برزماني جي كرن ام بجن من جروب جي چكرن من كورو جي آواكر دناف خدا عربي و تركي فارسي كورين زاروكا امم زاروكا تربيه مزران شيدا بل من كور مثلا اسطنبول من كورو يك افاكر بنافي تدي اي كوريا برزمان بنافي كوريا نوا بيجن حوالي ما يدري زيدن نكرم بيجن نوا عربي هبو ارمني هبو فارسي هبو تركي هبو آذری هبو کردی هبو چار زاراوین کردی هبو مثلا از ندجی زمانم بس زمانه من هي وقتی گوز ترکی دشتاون براستی از فحش تبم يعني نخوش ساعت خوش برفنجان زانینگه شیه بردوامه تدبیجی از هر هرم يعني از خوازم لسر موزیکا کردی بکم موزیکا يعني قدا پرورده ده با اوایی که پروردهی موزیک فیر ببم و موزیک يعني درس موزیک جي بدمنها از بو مشاهده گلک شاگردن تا ينكو درسات تنبوريل قالت ديتنا درس موزيك ديتنا ويرو براسيل جي قالك خوش از قالك شوان حستكم نها تو پروردهيا لزانيگه هجي پروردهيا موزيك يعني سر قادا موزيك پرورده دبيني و هجي بردوامه تدخوازي بكوهري
گاوا گاز چوم زاننگه هنک برتک جدا هاتن جبر کو زاننگه پرگالک ترکیه بس شکی فهم جرده هات از بسرانه کی کردی کت مضمونی از بسرانه اخلی نازی تنازی من آرنجاوی چه کربو وقتی گوش کتم مضمونه جی من اشکره گود من گوسترانم کردیه اگر جبو پرسکره که بجن هاد بجن یعنی و ما مستا گود جبو ما کارو خبات مهمه امجی ندجی براستی ما مستی باش بون و از بسرانه اخلی نازی کتم زاننگه و دنوا درسات جی من پری جارا گروپین کردا برن درسه من وانا کر مجار و ام لسر مثلا دنوان ده هنرمند روشن جی هبو کو ما هو بينام اني مل وك بروجي مد درسه ده قيديوات چه کرن و گله کسیوسا من هر دخواسکو از او کار فرمی ای ام بیجن زانستی از ام چقا کارن تیخ نوا هنرا خود يعني هنرا خود چقا مکارن بزانه بون بکاربین ساعت خوش درد کله ساعتات خوش بر فنجان داویا برنامه دتش مرسترانه کی بیشی از بیشم عائله نازه بیشی از عائله نازه بیشم ساعتات خوش سترانه کتو په کتی ازمونه و سترانه تا خطا قبول کر باشه زانینگه ده ساعتات خوش تجي وك من دخازيلي سرخابون وآزادي تجي وك من دخازيلي سرخابون وآزادي نازي 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 ناصرة بهوانيلي ولات يكنت شاري ناصرة بهوانيلي ولات يكنت شاري دستي خواب دستي مدالي أميراكن زور داري دستي خواب دستي مدالي أميراكن كتخاري نازي 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 كلمة شرمل كلها خوينا ما كرمل نازي دلما شرمل كلها خوينا ما كرمل حتى كان جيب مينال دجمن باشا لسرمل حتى كان جيب مينال دجمن باشا لسرمل نازي 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 أخلي نازي تنازيلي دلالي ما كغازي للنازي تنازيلي دلالي ما كغازي تجي وك من دخوازيلي سرخابون وآزادي تجي وك من دخوازيلي سرخابون وآزادي نازي 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 ساعت خوش خوش مالا تاوا در فنجان
سرسری من سرچاویم راتی تشرفت برنامه گلک صاحب او شرف جبو منه سپاس دکم سرسری من سرچاویم را اولو گرین جا میوانین عزیز تماشاوانین کرتشوپی ام به هفته جی هاتن داویا برنامه خو به هفته جی میوانه کامنا گلک بقدر هبو برفین اکتای هنرمنده هجا میوانه مبو هیوی دارم بدلی و برنامه که گلکی بسود گلکی خوش بو حتی هفته کدن حتی برنامه کدن بمینن خیر و خوشیت گلک سپاس جه هفکاری من کرمو میوان میا هیجا هنرمند برفین اکتای حتی میوانداریا روشنبیر و کسایتیه کیدن بمینند خوشیده